Lokpa chat ki wil ma Kiciko Lucat me Cuk Madit mono ki Gulu ka kenyo enni wamer kong wanen kong story enni ka wadu keri kakany enni ma gene Patrick Omaya ayan kar chelo bero ka gene ka loki en mati chia person pa market vendor mono i Gulu ka kenyo enni wanen kong video ka dugi Lucat will lo kama mera white body any accident widely is not intended peti makaka and to bena cha mukene mirwane and condition tam takma yaro bien kuri weng teaching driver me yaro ki mutakame yaro limo mutakale nen mabe nen tel gena kerle tie en teaching itwin yen machar yen la charmi Beramo tamune ni kuli dari biar petek chene dak biar tek loy kuli oke na meram alega ni driver ni rune ni ka condition me mutakali peti mabe wa kirwed mutakali peti mabe pay risking meeting udano pian ka mutaka por kuman ngara chiel ma wa kone ne e in driver man e tika do mutakali pe wa kone no rued mutaka ko kone no driver man no tika do mutakali tie competent uno ko maroko unyo mutakale tinini yen ina me doyo inge condition pa mutaka mere waj ni mutakale peti mabe itwal mutakale ka team service o ker bele pay mat ko ka che in cha meti ka iti driver ka dug mutaka ke dana weng di cher che mat ko kiti mero di ke bien ga tij bien mano wi no er jom ken pedo ma chi ma wa ker gini no be ma ko over speeding one way take punishment ma kuna no traffic be me ni punishment go one way ke kan yini beru kan wait mate ma go chimna gaten tin ti kan wait mate ma kwal one wa min foot ma foot be ti ma pe yo to kwal kian mo kan ti chwe liu gang kon ku duwe che lu ma pe ngolo be ma pe ngolo kan ka ti Fine, mono la dit Patrick en mati won kom ma en gen ma pira tek mati ka lokere lokpa jo ma dwe mutoka ma doni ki kari mutoka ma tino mindi ka dwe ki sipi tutuale ka o e chok nyoy town ka kenyi ene pebe so Pat mana tamani this is a timely message ki dano tutuale during this festive season dano rim mutoka chalo ki chuaro chien money wigi chien me accident chien me ngo but meanwhile as Pat comes in chimba make what it will go on watching imini wa comment ma megi come topics more discussing nyo be twera mini wa update ngo mati bor ka kenyi ene kameti ye na mati screen ka kenyi both Airtel ki MTN Pat o ma ko chimo loko keri yes Pat Sara kwani loko chele kan ki lok ma Patrick Omaya wayo nika ini tamani chene pere tek loyo ko ma megi yes then it will be your problem that's all ikin chene ke ko imero me ka etike ko chene foro bobino ka i waye chene betie I rombe ki chene mano be pero mo konyi onyo be rombe ko ele bene tumo you become broke forever piem no koni tieni be non pe onyo tuo mario onyo e wane tika wanu malet imero chene mi chera ka kete yo yare ngatu woni be non pe pero mo konyi choose what you want and pick why dana waja choice is yours okay